Reka nkubaze. Niki cyakorohera ari uburinganire n'ubwuzuzanye mu rugo? Uburinganire. Uburinganire? Cyane. Uburinganire nande? Nawe. Byagenze gute? Reka rero nkubwira akantu kamwe cyusa. Udukobwa tugeze muri kiriya kigero. Usanga ari udukobwa tuba dushaka kugira ngo umuhungu atwirukankaho aduhereze keya, kandi sometimes ukanasanga twikundira abahungu cyane cyane. Urabyumva? Akaba rero arimo gushaka kugira ngo umwirukeho umuhereze keya ugire gute. Ariko kuki basi mwagiye muha amarangamutima y'umuntu. Umuntu nimba gukunze akaguha umwanya we, akaguha keya, agakora uko ashoboye, basi ukabyubaha. Niyo waba utamukunda ariko ukubaha amarangamutima y'undi muntu. Niba umukobwa kwemera akaba yemera kuza kandi ukaba umukunda bivuye ku mutima wawe, ngewe na muramu wawe dufashe umwanzuro rongora umuntu. Uzaba muzima ari uko wapfuye umurambo wawe bari utatubwiye ati uri umuntu w'umugabo ukora ibikorwa byiza wagabanije uburayi ufite muri wowe. Akabagabo twaragowe gusa. Ubu se ruriya ruhinja jewe abaye ari na mwiza nabibona gute koko? Ubundi mugabo mwiza we wowe ari ubworoherane n'ubwuzuzanye ukeneye iki? Ubworoherane. Ni iki wowe ukora nge ntakora? Kwishyura inzu ndayishyura, kukugaburira ndabikora, no kukoza nuko, kukurera n'ibindi byinshi navuga. Ni iki wowe ukora ntakora? Twebwe twita amezi 9. Uri kuyumva 9 ubara amasaha arimo, ubara iminsi irimo. Umbwire ngo mwebwe da babahaye gutwita. Hari n'amasaha 2 yashira ukifite cyangwa wahita ukora swap. Ndamutse nshatse gukora ikintu kibi nagikorana umutima wanjye wose. Kandi mbaye nshaka no gukora ikiza nagikorana umutima wanjye wose kuko dufite kwihangana cyane mwebwe mutagira. Niyo mpamvu rero ushatse washyira baro hasi nge nawe tukoroherana. Mva nkubwire kandi numva kwihangana bikunaniye ugende mu nkunda amahoro cyangwa kwa makuza. Sibyo King we?